Pini la so video long nali tum ha na ki than pon ji la bang ke Sewa Setu a website long nali tum Kosonsi registration nang ji la pen Kosonsi login nang ji ma la so APUTHAK si nali tum han la so video long nang than pachini pon ikpo la pen nali tum jong si income certificate caste certificate la pen employment exchange sai hui nali tum mina jong si apply ji pulote ki cheng si nali tum Sewa Setu a website long dam pen registration nang ji LASO registration a process se pini nali tum han LASO video long na than pachini pon ikpo nali tum LASO YouTube channel long na khomri milang pulte ka ching hon pe nali tum subscribe ikon latest update nali tum kilong wer je afan adung hes tame bell arjan theglai hoda stame nali tum bear pon ik der non tang de non pathek pen Kosonsi registration nangji la pen Kosonsi login nangji ma LASO APUTHAK le lang pon nang tang de non ang ton pen details dak lang polonang Kosonsi registration nangji la pen Kosonsi dak login ponengji la so APUTHAK chethan polonang ki chengsi nali tum Google Chrome long stame dam pen ki tok dam nei nali tum Sewa Setu pula son tok dam iglo pul kin nali tum ki chengsi la so website amen si nali tum long pon ik pola pen hodak nali tum ber pen screen long nali tum the la sonarjan thek pon long ik po la pen nali tum la so video description long stame la so link bang ke long pon ik po kali polote nali tum WhatsApp group Telegram channel long na homri lote hodak stame nali tum long pon exi la pen Sewa Setu long nali tum registration pon that benefit login that benefit nali tum pena andak pen ke fly pon ason nali tum hemi nilun pen online apply la long exi ase kichengsi nali tum registration je afan la option on le ber pon ta chok login register to apply la sodim nali tum ber ignang po la pen pothot screen long nali tum thek pon long ji dak pen citizen la pen PFC CSC la pen official dak pen PLIA nali tum dak pen registration pon me la pen login pon stamme mail la pen nali tum dak automatic dak select ang do po citizen along dak padover nang po la pen aber nali tum theklong ji dak login la pen register po option nali tum theklong ji la sodim nali tum ber ignang po login register long ber pon that pen fi jong sinali tum registration tanglo polote nali tum dak pen username la pen password la pen nali tum la terms and condition maten terms of use I consent to meri pehchan pulasan theklongji la sodim ber pon ignang po la pen puthot la ber nali tum dak thek thulong lang sign in puizi la sign in along ber iglo pute che login pon po la pen nali tum username pen dak pen login pon me la pen username mobile number la pen others option ke thom an long pon exi nali tum la dak pen nali tum copy pen si login ponjima la tanani tum ning hang lo mobile polte dak mobile number la pen password ber na others long polte nali tum aadhar number la pen enter id mate aadhar number password pen staminali tum dak pen login pon ik mail la pen registration ni apha nali tum la aber theklongji sign in puke tok la theklongji la sober dak puthot ke tok pondo new user sign up for meri pehchan ki chengsi nali tum meri pehchan a website long registration papra na po la pen desi nali tum Sewa Setu long bangke login option nali tum thekpon long ikpo nali tum registration ni afan la new user sign up for meri pehchan pu theklongji la sodim nali tum ber ignang po la sodim ber pon ikdet pena fit nali tum kicheng sila bangke dak nali tum mobile number ber nang po la pen generate OTP along ber nang po la pen nali tum kipidon a mobile number mate la mobile number pu adin nali tum koloso mobile number ma ke to koloso mobile number long stame OTP leik po la pen OTP leik det pen fit nali tum dak theklong ji la sodim dotulang verify OTP pu theklong ji la verify OTP ber pen nali tum verify nang po verify pen that dak given name pu tok dotu la given name along nali tum amen le chi tok don ta chok la pen amen to ik det pen fil la username nali tum theklong ji username nali tum copy ma ki bidunji la so amen nali tum dak pen tok ikon la pen username verify pustame dak eklang ikpo green pen jong sa ki air pen la aber ki to dim jong se eklang polte puthot nali tum username ka prek bithunang po password nali tum dak ber nang po password dak ki ber son thot la confirm password adim nali tum ber nang ikpo password ki ber ponang easy example nali tum la screen along thek pon long ikpo la screen along ason thot le nali tum ber stame chawlo la pen pe prek shet le nali tum ber stame chawlo stame password ki biani jo aniyam bangke la son lo
la pen password nali tum confirm pon igdet pen fit gender nali tum dak pen select pon ignang po gender select pon igdet pen fit puthot nali tum dak pen date of birth nali tum select pon nang po ke chingsi nali tum date la pen month la pen year nali tum dak pen ber nang po la ber pon date pen fit personal message nali tum copy ne ki tok asondo pulte la dak togon la lo pulte nali tum login hostami nali tum la personal message long koson ma kitok nalitum login lo puto la sodium ta nalitum che thek long po la pen puto nalitum a mobile long stame dak valid la captcha bang do exi la so captcha nalitum long stame ka prek exi dak plus minus ko on answer kilong nalitum la enter answer podim nalitum ber ignang po ber igdet pen la fit puto la accept po thek long si la sodium nalitum accept nang po la pen sign up nang po sign up that benefit confirmation SMS nalitum a mobile on stame nang lip ikpo la pen nalitum login afan dak pen ready po la pen login ji afan nalitum dak kipidun hodak kiching hot registration hot kipidun username la pen password nalitum dak pen bear pen la terms of use la dak accept pen nalitum sign in unpo la pen nili amuna ge thana tenglo nalitum kipidun a mobile number dak bear pen password bear pen stamen nalitum registration melo asini lista menon username la pen password bear po la pen aprang process nam peklang ponik po nili dak username la pen password bear pon ek pen fit sign in put option theklong ji nalitum stame sign in along bear ignang po sign in along bear pon ek pen put dak login pon ik elo nalitum thek pon long ik po login det pen fit screen along nalitum puthot la son api stak chingpu ikpo la penalitum copy a document sika apply zima citizen service to da business service la pen utility service pu options ta menalitum long pon exi copy documents nalitum apply exima la sodim a document semen to igon la pen la search long ber iglo prote da screen along na chiklang ikpo la penalitum kedam tang hot copy pc da ka apply pon ma la so transaction id stamenalitum dakpen thekpon long ikpo la hello pini i parman dia ekta seva setu long registration la pen login a process nalitum phan nangke than pon ke la anvelo la sela so video nalitum lang mesen polote share pon igon la pen mesen a comment nalitum tok igon la sipinia video long la anling ton pon ignang la si domi thakme kadu kave karbitish 2.0 youtube channel long kelangra do an fans tami nilhin pen kardom to change